Zašto je neko osuđen od rođenja da bude slep, gluv ili da čak beba ili dete premine od neke teške bolesti? Kako gleda na to i kako tumači Evanđelje po Jovanu, gde učenici pitaju Isusa ko sagreši, on ili roditelji njegovi, a Isus im odgovara niko, nego da se jave dela Božja u njemu. Znači, zašto se javljaju bolesti i sve nedaće u ovome svetu? Zato što su ljudi izabrali zlo. Znači, počeo od Adama pa sve do danas. Ljudi žive nezdravo, kada se žene ne gledaju, ne primenjuju one kriterijume kao kad pare kera ili konja ili razumiješ? Odnosno kobilu. Znači, ljudi ne poštuju zakone zdravlja, ne brinu o svom potomstvu i posljedice su da se rađaju bolesne dece. Koliko danas imaš majki koje su u drugom stanju i puše cigare? Koliko imaš majki koje guraju kolica i puše cigare? Samo da dajem taj primjer. Koliko imaš očeva koji puše u kući gde su deca? Šta deca jedu i tako dalje i tako dalje. Šta se sve radi u porodilištima? Mislim, to je i onda je čudo da se deca uopšte rađaju. Tako da, sve je to posljedica ljudskih izbora. Bog ti da mogućnost da imaš dete, da budeš srećan, ti uništavaš svoje zdravlje, ne paziš s kim se ženiš i onda kad se rodi bolesno dete, kriv je Bog. A ti ništa nisi kriv. Uvijek je neko drugi kriv. I to je ta goveđa filozofija o kojoj smo pričali. Na kraju istorije će Božji narod da bude optužen za sve nedaće ovoga sveta. A ovo ko se greši, on ili roditelji njegovi, niko nego da se jave dela Božja u njemu. Vidi, može da se desi, Bog kaže u Bibliji, hoće li ćup reći lončaru, zašto si me tako napravio? Znači, Bog može sa ljudima da radi kako on misli da treba. I Bog može da dopusti da se rodi neki čovjek koji je slep, da bi ga on sutra, da bi Bog na njemu pokazao svoju silu. Znači, Bog može i to da uradi. Bolje je da čovjek bude slep i da u okviru te svoje slepoće bude moralan, nego da ima oči da živi kao najgori satanista. Znači, sve se radi po Božjem promisli. Sve se radi po Božjoj promisli. Bog dopušta mnogi stvari da se dešavaju i sve ovo što se dešava, Bog kaže, ne zadajem li ja udarac i ne zavijam li ja ranu? I Bog preuzima na sebe odgovornost za sve što se dešava u ovom svetu. Za sva zla koja se dešava u ovom svetu, Bog kaže, ja sam to dopustio. Ali zbog jednog višeg cilja. A čovjek koji je razuman i koji čita Bibliju, on razume zašto se dešava ovo što se dešava. I rođenje bolesne dece, i ratovi, i tako dalje, i tako dalje. Znači da se ljudi poprave. Tako je, da se ljudi poprave. Razumeš?